Shalom Bapak Inang. Selamat hari Minggu mau bata ganupan. Pai mapukah kita kebaktian ta. Halanion masa-masa tahun baru ape atik nadong ape hitana samar salam bani samping kiri kanan ta beda hanai pan orang tene. Oke diar halani domah ganupan malas suhur. Minggu ta saderon aima topik ni bayak dona siam ibagas ia pasal haganup bani minggu padua hondop epipanis aima ibuat kembali model D. Pai mapuka kita ibadata sadarion adong do tamuta aima humbani panitia tim RPL ni nama Poso GKPS distrik Pitu. Jadi holimar persembahan pujian do sadia janah adong do penggalangan dana hujai oleh mai patorang pengantar jemaat. Aiman boy pada sanami buka kita mai ibadah ta puji hita Tuhan marhitehon ni doding haleluya nomor 412 ayat sada ayat 2 pakon ayat tolu sanggah ayat 2 holi riap mahitang jongjong haganupan marodor na porsaya ganupan nalaho misir hupar mingguan doni kok kita. Marodor na porsaya ganupan nalahong misir hubar mingguan damai dotong tong tunggung jagia doi daun minar doi ini ganupan damai dotong tong. Riap pita jongjong aganupan. Dari kok kita ayat 2. Talup jana patun marpahean songor na laho upar pestaan dame dotong tong rosu tumangur maniru alani dear ni parlaho dame dotong tong. Dan kok kita itu lu. Porini be adong lobi hurang pokut do manangi on ambilan dame do tong tong tanda do ganu nado monang tino Gusti Yesus parholong dame do tong tong. Sindolu.                                                                  「
kita. Ham Tuhan nebata Bapa nami na inago di atas. Domatalar bagal ni holong pakon idop ni urmu ben nami. Marhiten adop isuruh ham anakmu nasasadain huban nami jolma. Buhay ham mata ni hapor sayon nami. Asalambin ididah jana ihap kon hanami bagal ni pambahinanmu ben nami. Pakai ham guluh nami lau manaksihon. Jana patalarhon idop ni urmuin itongah-tongah ni duniaon. Asalambin tambah napor saya hubani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hunul mahuria mandoding kita. Puji hita Tuhan ta marhitehon ni buku doding haleluya nomor 320 ayat sada ayat 2 pakon ayat tolu ondo hata na betul Yesus Indo na bujur. Ondo hata na betul Yesus Indo na bujur mago penuniaon sai hubani uhurhon. Ayat 2. Yesus dosi argana ai domba ito busa ai unsuni awinan patut mago au nami. Ayat tolu. Pitaham ale Tuhan napaboskon uhurhon lambe mago autongon namardingat ham tong-tong. Diap mahita jongjong. Martonggo mahita sepotkon hita ma dosata humbani Tuhan nebata. Ham Tuhan nebata Bapa Guru nami
Amin. Malas matongan hurta doma sasap dosata marhiti holong ni Tuhan ne bata. Halanya respon hita marhiti hon ni doding haleluya. Nomor 353 ayat 1 pakon ayat 2. Marsora do tondo ini Tuhan tain. Sorado tunduk di Tuhan tain, ganti langit tangan itulah kami. Saitan dan dosamu sopot kon oman, holong doa teni isa sabdoi. Ayat 2. Marunduk diun sopot kon main, panbain munajat apa jukat mi, onlos kon by Jesus bulan dirimi, tong-tong masai diingat pakop-kop ni. Tanggar hitama hatani nebata na tersurat bani Psalmen 40 ayat 5 dan sembani ayat 10 sada. Psalmen 40 ayat 5 das kubani 10 sada. Martua mahalak na mambahen Jahoba hatengeran ni uhur ni, nasora marbalik mangirikon si gijang uhur, atap hubani sihor jahon ladung. Buedo halongangan aparanggianmu, nadop binahenmu ben nami, ham Jahoba naibatakku. Seng dong nasongon ham, porini sihol ambilan kononku atap berita hononku ai, seng targorani ibahen bueni. Seng marosu uhurmu bani galangan si sayaton apa bani galangan si penganon, tapi doma ibere hambaku pinggol nabuha. Galangan si tutungon pakon galangan pardosaon, seng ipindo uhurmu. Jadi nikuma, tongon roh maau bani buku ginulung ni Indo tarsurat pasal si bahenonku. Makorjaon harosumu aido na harosuhkon ham nai bataku anjaha ibagas uhur hudo titahmu. Doma huambilan kon hapitoronmu bani hupulan bagal, tongon seng tutup bibirhu ham Jahoba iboto ham doai. Seng huponop kon hapitoronmu ibagas uhurhu, hupatugah-tugah do habujuronmu pakon pangurupionmu. Seng huporso idop ni uhurmu pakon hasitonganmu bani hupulan bagal. Amin. Martua do namanangar hata ni nebata anjaha nambari bagas kosi. Amin. Mandori kita. Puji hita Tuhan tamar hiteon ni haleluya nomor 327 ayat 1 pakon ayat 4.
Marpangusandean bani Tuhan in, puji saya pasangap ma goran niin. Marpangusandean bani Tuhani, puji sai pasangap magoran diin, morang halani hatani Tuhani, mangarap kon parpadanani, sai mangarap bani padani Tuhan ta Yesus Kristus, sai mahita bay partobuson ni Ayat 4. O hasoman anggol sihol hosona, ingat mapadan ni Tuhanin tong-tong, ay majoloman mutenger urmin, das bari paroni Tuhanin, say magara, bali padan ni Tuhan ta Yesus Kristus, say magara, mahita bay parto usang ni. Diap ma hita jongjong. Saksion hita ma haporsayon tain, songon na sinaksihon ni hagadupalak na porsaya banisap tanohon. Au porsaya bani nebata bapa, parugo na so tarimbang, namano palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata nga sasadain, Indo Tuhan ta, natibukoni si Maria, sangga napay haliaban, marhite ito ni napasing, namanaron na pangit, bani panorang ni si Puntius Latus, ipar selangkon, mati ay sa itanom, turun na gagturo, mulak manggulu man mati, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anja undur siamun na bapa, para gukon na sa tarimbangin, kunjay yang mulak matira, lau mangumi anak manggulu, pako narut mati. Au porsaya bani ito ni napasi, bani kuria parsadana mapasingin, parsaoran ni sagala na mapasingin, bani asasapan ni dosa, bani patpuan ni akula, pakon bani aguluan na sadoka ni dokani. Amen. Dulu mahuria mandoding kita. Pemadasita bani ting-ting, das mo bani persembahan pujian na mana parlobe humbani na siam lansia, na paduan holi set acara khusus humbani tim panitia RPL ni nama Poso GKPS Distrik Pitu.
Salomo bata ganupan. Sebelum das kita bani na berikut ni ay mau bani RPL. Tuguan ni na siyam jemaat. Songon na botoh sound system ton doga ni nalawi gati. Jadi agak berpengaruh bani piga-piga fungsi ini. Jadi memang kita doma membelanjahon melalui panitia Natal Pakon HUT KKPS Depok Pakon di seksi pembangunan doma i